Idi napalabas, nagsindong bat da Victor ken Dominic. Gapo iti panakibiyang da itoy no ag-high blood ni Chuna. Gapo iti dayta, inawagan ni Chuna ni Dominic. Kat binalaagan na da itoy, asaan kumang agbalbalin nga overacting unay, no kasjay nga ipakat na ti panagin ha-high blood na. Gapo iti dayta, nagpungtot ni Dominic. Kat dita ana ipalagip manan kenkwana, ti inaramid idi ni Chona kenkwana. Kat isumat ti simublat anang balaag iti babae. Kat ita papagayam, adto'y tituloy ti nobela tayo ana paulwan. Si iti Paroko. Chona. Dominic, masurod di asawak, iti pa nang ipagpakita makonsert ka launa, inukas diyay nga kay bladak. Dahil tatirigat naging ka. Nilatan Victor ti amom ngayatan. Siyempre, iso ti asawak. Nagayan ayat tamo ti diya. Ngawan, dinarignak nga ayat kan ka. Salbag ka. Sinaktam ti riknak. Ni Victor ti ayat. Dahil titimakonak. Dumteng to ti Aldao. Abalsen kayo. Pangpangtaan na kami ken ni Victor, ha, Dominic? Wan, tamamati ti kunada ak karma. Ah, saan to akom na dayta ibagbaga makarma ken ni Victor? Wan, ta sa ero kay ngagpadpada. Ngam para makita. Dakay tumutiyag sa ibag itinasam. Saan do mapasamak dayta? Tanornos ti pamilya. Kanay ayaten ako ni Victor. Kasta ti kunam, karasaan ka. Tapno ammo. Sana kumanaragsak. No sana ka nagbalin akarasaan. Ulitak. Saan amay may sa ti Aldao? Jorin, malimen, ngem, sa dino pa'y laang ti papanam. Inaksundon ni Elisa iji opisina da, Daddy. Anya? Ne, saan ka mapaniho? Taamangan numamuan man ni Mamin. Uray maamuan na. Kat sa anak amamutang, Daddy. Amutan nga agin high blood lang ni Mami. Tapno surutak dagiti kayat na. Uwan agam, iho. Ako. Tinakundad. Tasaan pa'y arimwar ni Mami iti silidyo. Saan ko na naikawit ti anak ko? Anya to nga tabanin ti bagak. Nagsaludsod ni Chona. Iha. Auntie, ada ka din Jolindi ta palayo? Ada. Umayak di ta, auntie. Ada ibagakin ko na. Oo, anjo ka diti bagam. Malagip yun ay di ibagbagak nga outing ni. Kalpasan ti graduation na. Wan. Saan na akayat nga madayo kayo? Auntie. Saan kami nga umadayon? Ta itilangan asidag abits ti papanan mi. O sige, umay ka nga rudita hatay bagam day taken ni Jorin. Dayjay. Rimwaran ni Elisa ang matartaranta. Gapo iti panang busbusina kingkwana. Jorin, kunak no sana sikat yung busbusina. Uray kla nagnervyos.
No di kan tumot nga men rumwar iti opisina. Idinto tamaluman. Impaknik pa'y ngamin dagiti waray ti lamisaan ko. Umay ka nga rodan. Aglugan ka ni ti kotsek. Anya? Kayat mo asawan? Umay naksunduan? Wan. Isong aglugan kan. Ngam, santa nga agdiretso iji balayo. Sa dino pa'y ti papananta? Imta pa'y lagpasya-pasyar. Anya? Sa dino? Ura iji mulaan. Tapambaran tang agmerienda. Pagtungtungan tamatton. Wan ang... Mailaw ang tulakit ni Lolo Damian nga umay naksukunan dito opisina. Itiks mulatan kinkwana. Nga anda na kiluganam anagawi. Victor, napanan ni Jorin. Di mo kataday ti silid damat maturog. Awan mat gayam. Kwa, Jonah. Oh, dito yun. Pagsalsalod-sudan ka. Yang tatibagak. Kunak mat sa dino tinapanan ti anak ta. Rimwar. Adda ka di napanaginatang iti tiyanggi? Nagkutsi matapi manaw. Anya! Nukasta, nakada yon? Siguro. Sa dino ti papanan na? Apaya di ka makasumbat. Sa dino tinapanan ni Jorin. Kwa, Jonah. Napanijay multa, masikuran dito'y balay. Aniya, apay nga ron asa na nagpakada kanyak. Tarong bangkaripay lang ang nagpakadakin ka, idinto ta nagpakadamatin kanyak. Sa bagay. Awan mat, kasano nga rodan, tiyay ni siya. Anya? Umay manen ni siya dito'y balay? Wan nga rod. Kaputaan da ka no ibang anak ni Jorin. Anya ka no ti bagada? Ika no maipapan ti outing da nga ibagbagana idi pailaan. Kaya't nga ta ti anak ta, idinto ta saan mo't amahilig ti piknik. Imbagak da ita ka ni siya. Asyak ti makaamok ni Jorin. Anya? Uray saan na kayat ni Jorin. Pilitak. Sapay na kuma. Tao man nugot ni Jorin iti awis ko ken kwa na nga outing kadagiti barkada. Uray, kasan kami magtan nga umadayo? Ipaspas ko pa iti taray ti kotse. Ha? Di Auntie Chona. Isa na ito yung mawawag. Hello, Auntie. Hello. Rimor ka din iti mansyon mo, iha. Auntie. On the way akon nga umay dita balayo. Ay, napasensya kan iha. Gamawan mat gayam ni Jorin dito'y panay. Anya? Ni, abay, Auntie. Bagak mat nga umayat dita ita. Diyak mo, arimor gayam itayan. Ni gayam dati natin nagpakadaan na. Oh, sa dino ka no tinapanan na? Mapan ka no ijay mall, tama sikuran dito'y balay. Anya, maten. Iha, ito paminsan lang di pa nagsasarita tayo, Kapilitan na. Sige nga rodan, iha. Ulitak, pasensya kan. Bye. Bye, Auntie. Oh. Napan itimol. Anya nga tano. Mapanak mat itimol. Bareng makitak ijay ni Jorin.
Dandanin lumnat jay init. Apay nga ta. Awan matlagan ni Elisa. Ni Victor. Umawawag. Hanya nga tatibagana. Hello, Victor. Nakaawag ka man. Owen, Griselda. Kapunta kahit ko lang ang sunod-sudin, no? Anda dita malayo ni Lisa. Mga no nagpasyar na pailaang. Anya? Apay? Sino ti kadwada? Ni Jorin. Na nagpakada kanya kasukunan na ni Elisa. Anya? Victor, ang mga numaysagmak ti anak ko iti aramiden ni Jorin. Tapay kumamot na may sagmak. Gaputan maamuan ti asawam ti panagkuyog da. Ang mga numakapanunot iti saan anasaya at iti anak ko. Di ka madaragan, Griselda. Santo kay polubos ni Jorin adagran ti asawak ti anak mo. Amok unay ti asawam. Ado dagiti maaramid na amabalin asan tayo amalapdan. Agtawid ka kumamot iti anak ko. Bagbagaam ko mati anak mo, Victor. Iti Anya? Malipatan na ti anak ko. Anya? Saan? Diyak kayat, Griselda. Taapay? Gaputa saan ko akayat amay bada ni Jorin kanyak. Anya? Ay ayatin nati anak mo. Kadyak kayat agil tayo day tapanagayat nakin ni Elisa. Anya? Agpag napagnaaklattan dito mo. Barang makita ni Jorin. Sapay na ko ma. Ta dito'y ngagpay sa timbayan na. Di ta abanda ti papana. Ado ti tao iti dayta fast food. Jorin kan Elisa. Mangmanganda iti dayta a fast food. Jonah, itay pa ingat da ka ni tiruar. Umaykan, mapantin iti uneg. Madamdama. Paspasungadab ka ni ti anak ta. Sumipgutan. Yung di pa'y simbangpot. Ang mga nunanganan iti napanan na nagpasyaran. Anda nga takadwa na ang nagpasyar. Sino ko ma? Mabit lang, Jonah. So, batak ti telepono. Naskan ka di nga umadayo. Sakbay asong bata na ti awag at ti cellphone na. Malagip ko lakit nga ron ni Elisa. Awan pa'y ni Jorin. Mga do. Awakak ni Griselda kat damagag no adda ije balay da ni Elisa. Una yan. Agsipngatan. Di pa'y intulod ni Jorin ni Elisa. Sa dino nga tatinap na pananda. Ni Jonah, umawawag. Anya nga tatibagana. Hello, Jonah. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko, Griselda. Anya nga mintibagam.
Awawagak ni Elisa ngam di nasungbatan ti awag ko. Iso asikan ti nawagak. Ada ka di ibagam iti anak ko? Siyempre, ada. Empleyadak. Napatag ti baga kankwa na may papaniti trabaho na. Iso nga itad mo man kankwa na ti cellphone mo. Takasaritak. Kwa? Sigurado nga dan di tabalayo. Tadyak mat nga rod pinag-overtime in opisina. Kadne, sumip nga tan. Chona. Ala, nitid mo kankwa na ta cellphone mo. Taksarita kami biit. Napatag ti bagak. Hello, Crisilda. Apay adi ka mo tinagtagari. Kasaritak ni Elisa kunak. Kwa Chona. Itay si mangpet ni Elisa. Kat imbaon ko ama pa ni palengke. Aniya? Awan ni Elisa di tabalayo? Awan, tadi pa si mangpet. Ha! Salbag! Kunak na makasaritak ti anak mo. Sige, Rod. Bye! Bye, Chona. Rayak lang nagnervyos. Rabi. Sandak anadlaw da jurin kan Elisa nga imay nagtugaw dito asidagdanan saan. Didak nadlaw. Tanang limlimo sa nakatalikod ng agpatpada. Tingkak anaimbag tipagsarsartaan ta. Agyaman ak Elisa. Tasuot mo lang ta singsing asagot ko kinka. Singsing. Wan Jurin. At ang sagot ni Jurin asingsing kan kuana. Sige. Darasan ta timangan. Ta umay kanton itulod iti balayo. Wan tama nga dumadantanagan ito ni Nanang. Anya ti kayat asawan daytoy. Elisa, apay adimon pinadanon ni Jurin dito'y balay. Ada ka no pa'y papanana sa bali, Nanang. Ada pa'y papanan na? Uno, lik-lik-likan na laang tipan nakisaritak kumakan ko na. Ha? Ay saan, Nanang? Jak kaya timay na panang sukon ken kay jo opisina yo. Nanang, agayan ayat kami kini Jurin. Kat saan nyo kumataktaksan? Elisa, isabsabam ti karadkad mo ti panakiayat mo kani Jurin. Nukas taman bilang. Awan ti mabalin ko, Nanang. Anya, kayat mo asawan, uray may sagmak ka, basta masurot mo laang ti pusom. Napadasan nyo matinakayat saan ka di? Isungamok nga mo yung matirik na ti agayat. Oh, nagbalinan anatang kantaulom gapo ka ni Jurin. Lading itak, Nanang. Numapadasak itan ti agsukir kada kayo. Magtandakan. Sa dino tinagapwa, apay nga itakal aso mangpet. Jemol, saan ka din imbaga ni Daddy kada kayo? Imbaga na, Apay nga rod asalud-sudo nyo pa ila. asino ti kadwam.
Ha? Awan. Sigurado ka? Taas sino kumatikadwak, mami. Sige. Umay ka nga rodan. Mangrabi itayon. Mangantayon. Nanganak ko. Aniya? Nabisinanak ngamin ang nagpagnapag na itay itimol. Iso nanganak lat ta itayan. Inururay da kalakit din. Sige, mami, tayo nakagpalas. Mabitlaan. Adda ka di pa ibagayo. Umay kumani siya dito'y balay. Ngam awan kamot gayam. Anya ko mama ti umay na ibaga. Ti ka do may papanit ti ibagbaga na idikan ka nga outing yo. Anya? Saan na pailaan nalipatan, dayjay? Gaputa kayat na mapatuloy yan. Dayjay apa nagpasyaryo. Diyak kayat iti adayo pagpasyaran, mami. Saanin nga adayo ti papananyo. Naibagam ka nung amin adi mo kayat ti umadayo. Sa di nung ti kayat na, mami. Diyak mo. Isunto ti mangibagakan ka iti daita. Sige. Di umay itong rod inton bigat dito'y balay, mami. Wan. Saan gayam? Si kanto ka nun ti mapan iti balayda. Anya? Oh, apay akas lagkad-kad ka itinangag mo. Di mo kayat ti mapan iti balayda siya. Diyak kayat. Apay. Amang ano pikutan na. Salubag ka. Tila ibagbagam. Agam nagsayat kat kumano kasta ngagpaiso ti aramida ni Shasha. Anya? Kas ka lamang nga bakit ti jackpot na masawam ni Shasha. No iso ti maasawak, mami. Kat ibilang ko ti bagi anamal malasakpay ng banyas. Aniya day ta asasawam? Ada umawawag kada kayo, mami. Ni Shasha. Iso day to yan. Hello, Shasha. Anya? Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.